Ситоди навбатии мақомоти иҷрои ҳокимияни давлатӣ оид ба бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ дар баъзе аз деҳаҳои ҷамъияти деҳоти ёрӣ рухдодаро раисшаҳр Абдухолиқ Холиқзода ифтитоҳ намуд. Баъдан муовини аввали раисшаҳр Муҳаммад Содир Сафарзода рафти бартараф намудани оқибатҳои офати табииро шарҳ дод ва аз ҷумла таъкид дошт. Муҳтарам раис, ҳозирини гиромӣ, тавре ки ба ҳамагон маълум аст, санаи 19 июли соли 2021 дар деҳаҳои соҳаи бешист 84 мин дона ва зиддии ҷамоати деҳоти ёрӣ дар натиҷаи боришоти зиёд ва фаромадани сел ҳисороти зиёд шуда талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта шуд. 12 нафар истиқоматкунандагони деҳаи 84 ҳалок гардиданд, ки дар байни онҳо кӯдакон низ буданд. ҷониби мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр дарҳол ситоди доимоамалкунанда таҳти сарбарии раиси шаҳри Панҷакӣ муҳтарам Холиқзода Абдухолиқ Санаббар ташкил карда шуда баҳри барқарор намудани зарири офати табиӣ корбарӣ шуда истодааст. ҷасади 11 нафар ҳалокшудагон ба хок супорида шуда, ҷасади як нафари он дар ҷустуҷӯ қарор дорад ва оилаҳои аз офати табиӣ зарардида кӯмаки моддӣ ва молиявӣ расонида шуд. пули мошингузари деҳаи вешист вайрон шуда ба пуррагӣ аз кор баромад ва ду манзили истиқоматӣ яктош ба пуррагӣ ва дигар қисман пурра хароб гардиданд. комиссияи ҳудудии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакӣ оид ба ҳолатҳои фавқулодда ҳолати ба амал омадаро дар ҷояш санҷида баромад, ки дар натиҷаи боришоти зиёд ва фаромадани сел ва иншоотҳои муҳими хоҷагии халқ ва деҳаҳои вешист, соҳаи вешист, киштӯдаки боло ва миндонаи ҷамоати деҳоти ёрӣ маблағи умумии зарар 2 млн 492 594 сомониро ташкил медиҳад. зиёда аз 25 километр роҳҳо хароб гардида, зиёда аз 1850 метр хати оби нӯшокӣ канда шуда, аҳолӣ беоби нӯшокӣ монд. зиёда аз 400 метр хати оби полизӣ хароб гардид, 58 сар моли калони шохдор ва 65 сар моли маъида ба коми сел фурӯ рафт. 4 автомошини сабукраф ва як автомошини буркаш зери сел монд. Як адад трансформатори барқӣ, 15 адад симчӯб, 1500 метр ноқили барқӣ, 30 метр кабели барқӣ канда шуда корношуям гардид. санаи 23 июли соли 2021 раиси вилояти Суд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ба Панҷакин ташриф оварда аз оилаҳое ки пайвандонашон дар зери сел монда нобуд шуданд дидан намуданд, рафти корҳои барқарорсозии офати табииро дар маҳал санҷида ба масъулин як қатор дастуру супоришҳо доданд. дар баробари муҳтарам раиси вилоят аз ҳисоби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоят ва оилаҳои аз офати табиӣ зарардидаи ҷамоати деҳоти ёрӣ масолиҳи сохтмонӣ дар ҳаҷми 700 дона шифир, 30 тонна семент, 400 кило мех, 150 дона тахтаи 6 метра ва хӯрока ба миқдори 2 тонна ор, 1 тонна макарон, 500 кило пиёз, 500 кило равған, 500 кило сабзӣ, 500 кило биринҷ ва 1,5 тонн картошка оварданд. аз худи ҳамон рӯз, яъне санаи 19 ноҳави 2021 сар карда зери сарпарастии раиси ҳолатҳои фавқулоддаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакин муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода роҳҳоро тоза намуданд, манзилҳои истиқоматиро аз лоиҳа тоза намуда истодаанд. техникаҳои калонҳаҷм ва аҳолӣ барои бартарафсозии оқибатҳои табиӣ сафарбар карда шуданд. хатти барқ ва пуррагӣ барқарор карда шуда, аҳолӣ бо барқ таъмин шуд. лоиҳаи намунавии сохтмони манзили истиқоматӣ 3 ҳуҷрадор аз ҷониби бахши меъморӣ ва шаҳрсозӣ таҳия гардида барои мувофиқа пешниҳод шуд. аз тарафи идораи сохтмон ва меъморӣ ҷиҳати лоиҳаи барқарорсозии кӯприки соҳаи деҳаи вешист ва аз ҷониби идораи давлатии беҳдошти замин ва хоҷагии об лоиҳаи барқарорсозии соҳилмустаҳкамкунӣ таҳия шуда истодааст. роҳҳои байни деҳаҳо тоза карда шуда, айни ҳол байни ҳамаи деҳаҳои ҷамоати деҳоти ёрӣ роҳ кушода ва ҳаракати нақлиёт ва пуррагӣ ба роҳ монда шудааст. ба муассисаи нигаҳдории давлатии роҳҳои автомобилгар супориш дода шудааст, ки якҷоя бо роҳбарияти ҷамоати деҳоти ёрӣ ва раиси хоҷагии деҳқонии Киштӯдак роҳи деҳаи Киштӯда
برقرار آمد. اینچنین در اساس نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی محلی عمومی دولتی شهر پنجگین عملکرد 10 نفره راهبران کارخانه و تشکیلات‌ها و جای از آفت طبیعی ضرر دیدگان سفارش کرده شدند که از نتیجه کارها و سفارش‌های پروتکلی عملکرد در ستاد حسابات پیشنهاد می‌گردد. در ستاد اویدی فعالیت بعضی واسطه‌های اخباری عامه جمله شرکت صدا و سیما بابت انعکاس ناکفایی رفت برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی ایراد گرفته شد. همچنین ذکر کردید که در بعضی از نشریه‌های جمهوری آفت طبیعی در بعضی از دیه‌های یوری رخ داده بی تحلیل عمیق انعکاس کرده شدند. عبدالخالق خالقزاده وظیفه گذاشت که کارهای ساحل مستحکم‌کنی در منطقه آفت باید در مد اول گذاشته شود، زیرا خطر تکرار شدن چنین آفت‌ها جای دارند. بعدتر از آن جهت کمک به ضرردیدگان آفت طبیعی نفران علاهیده بیرون از شهر پنجگین صدا بلند کردند، ولی مسئولان متصدیان بعضی جماعت‌ها خود را بی‌طرف و نادیده گرفتند. برابر این گفت عبدالخالق خالقزاده ما به صاحبکاران و مردم سخاوت پیشه و همت بلند که هنوز از روزهای اول برای دستگیری ضرردیدگان آماده بودن خود را ایثار داشتند ایثار سپاس می‌نماییم. در ستاد پیشنهاد جالب دیگر تشکیل حشرهای دستجمعانه با اشتراک ساکنان شهر و جماعت‌های دیگر به مورد دانسته شد. کشادن صورتحساب علاهیده برای ضرردیدگان آفت طبیعی نیز کار خیر و عمل ثواب دانسته شد. در ادامه استاد معاون رئیس شهر دوست‌بایزاده سخن گفت. بعضی ملاحظه خود را از رفت برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی خاصه تعمیر پل و راه‌ها بیان داشت و گفت که مناسبت در این بابت از طرف مسئولان متصدیان علاهیده بهبودی می‌طلبد. در جوامع مسئولان اداری تشکیلات پرسیده آنها عهدهدار وظیفه شدند که فعالیت خود را در همکاری زیش با رهبر استاد برآورند. در خاتمه کار استاد رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده سخن گفته وظیفه گذاشت که فعالیت همین ساختارهای با برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی وابسته بوده با کلی بهتر و تدبیرات جهت دریافت جسد یک نفر قربانی آخرین سیل اندیشیده شوند. عبدالخالق خالقزاده اظهار باور نمود که مسئولان متصدیان استاد حالت فوق‌العاده و هر یک ساکن شهر دیهات بابت اجرای سفارش‌های رئیس ولایت سوخ رجب‌بای احمدزاده هنگام سفرشان به شهر باستانی پنجگین و بازدید از جماعت دیوتیوری جهت هرچه زودتر برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی بی‌طرف نخواهند بود.